dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalan hidup. Kaya senang kesuabun kumada tidin sanan. Puji Tuhan tu kanu takod pagyampai ka kesuabun bayno. Lebih paguluhom kanu misi sa takapod isong kamayang. Kinarengan isong kerajaan sorga kon sikaw dat kesuabun diti insan pod kapag yampayahay. Ya dating po diti kalansanan dat alumisot kaindalanon piramutan om nagi otibus ot panembarasan dahay kesuabun bayno. Gisambo atori madahay kanu dahay do pendalan mentok di karohyan. Tinasambayang dahay suaran Tuhan Yesus. Amin. Pertolonganku datang darimu. Ay, hingga di tagang lubay no. Oke, ya di mau ngila Lampung. Malay pa dari mamatay lo. Ya di sa nang atuni. Oke, kaswabon na po ba no? Tulo na po panamrasan dahil nga koyo nun di bobos o tuwong. Ay, bo atuwang kaviatid na pisok pialo Lampung katagayo. May dati intangayom pa yung kukuro na ako ti kamuyon dat koyo nun di bobos at atuwang. Ayat na po duman anuo nga iswa nga Mazmur 2 na padam talo ayat ka-4. Hali pia lumanga kud ikay nun dit kapatayon nga ako modasi kumakaraton kukuan no po nga kinarhingan no po miyampay doho gadah dan tongkatmu papatatap do ginawa ko. Iswang pod ay terjemahan da swalo nga ayat hali pia hadat Mazmur 23 apal nga ito kang badalak sarahan to dit kapalin kinarahingan hagambala ko ay sa nohot kekurangan ko mga hakisya dohot iswanggot ay kabuturan no pakago kadi ia membaringkan aku di rumput yang hijau ka. Mga hakisya dohot iswanggot hali piad hilad di lembah kekelaman aku modosi tumiampai ko doho ka. Kesera ano pod oray tanilo kamoyendat kayo non di bobosot ay otuong noy po ni kapagalay dat itinupot pagumbalan te ko ralan ko posiyon dit no ponu te ko nahayay no kainggoritan nga kamoyen do katuongon. Apupuri mananom asaro do kauhom nunu nohit nawayaan no kapasiyon no kayo iri ni bobosat katuongon dat napurimanan no kayo. Ino pa inoretando hiti nga iso no pamanta di katuongon nga ko otong kiadan to ko ditulun-tulun dat kalisihan to ko. Iswang nakapatayan. Mungkin do iswang gat pikaruhangan, tanganak, tumong kiada tanak, karuhang, molohing, ilo nohot wo kondo noretan dat iti kamoyon dat katuongon. Tumbayan ako agumu pa isway kairi
it kara ito katuongon. Tumanu da padahon na wayaan, agumo ni katuongon na napurimananku. Mantad po di tanganak, gisamot nasukod, lumohi, nga di bay na nga, agumo ikasari katuongon dat awayaan. Ikatuongon ni di nga, harohi katuongon dat it asahut-sahut no. Haro nagi katuongon da rondom. Irondom nga haro po'y haur-haur. Nga haro nagi rondom buat pusakan nga kuno kinatuongon. Isu ang tindalanan dati nga atumbayaan ako dat miagal na di tawayaan dati. Mituong takitad kusong nga dompet. Kusong nga dompet tadan dato. It mingkay ay natulan. Ay. Tumuong na dit. Kapurimanan. Har isa pangalaman ko, arahiano ko dat ay papidua lah. Antakan po di nga semester ketiga ako hilad Politeknik Kota Kinabalu. Kursus ko na pada antakan di nga mechanical engineering, kemudian pa nga sijil kajuruteraan mechanical 4 semester. Semester ketiga katalu na pa di nga ay latihan industri ataupun praktikal. Isa semester 6 tulan. Inisiatif ng patit Politeknik kaantakan di nga ay manikid na padit praktikal ngandiala papintikida idit hingga hit harohot workshop tayo engineering di kapiontok di kursus. Iho na padihom itambalot ko tulundot ranaw nga inapahit pinatadandahayom Pionex Engineering. Ako nako nga dit workshop di Pionex Engineering nga nakorikot ako di pajabat diolo hilad mitaguangi dit gereja sekretha Kota Kinabalu. Pionex Engineering. Jadi antakan pa di minay di hay rikatohiri. Minay daftar di bulan 6 2009 tahun piro diri 2009 siyo soro ko kago bulan 6 9 balas tahun 2000 1999 lalay datu nalihuan no hoy 1999 19 tahun ako nagi. Jadi ngay na di hay ruba dahiri. Ina pa'y tambalot ko di nga Christian SIB. Nanuan di hadi borang iri na isa inandat sa kira kumaraja ko na hirid Pionex Engineering. Saya radat ay nabasa ngay syarat-syarat kapailan ngay diolo. Kakita na dit timpu do kumaraja 6 tadaw. 6 hari bekerja. Hari Isnin hingga Sabtu. Main do ko say nahi ka di manager. Nga uhat ako na di. Ay iti na po masa bekerja 6 tadaw ki kang kuminuhat. Ya 6 tadaw kasyo. Ako po na kasi umbar nga nagi itambalot ko hat minoboras montok doho. Kadisyo ay paingkuro diti ka. Paingkuro maditid. Isyo na po matitihom Christian SDE matisiyo lo.
Mati sila kumarajad hari Sabtu kasyo. Sino matu himon ijar dito. Mo boras di siyo nga adi kapyo. Ay siya milamimboras sa tagumo ko ilo. Jadi kung ikaw rubalo di ka iri ni matu ikamonda PA tanduan do. Tokom serius batuli mati kau rasurasan di tanduan do. Ano mangirak nga iya di na matu yarid mo memogompi de pangkat apa bahasa kamu mau? English, Cina, Melayu, kamu talu bahasa dailaan di siyo. Melayu lah kadahai. Italut nga tinumanu di. Isiyo nga apa sinumain kadaho. Jadi nunu masalah nuti kasiyom. Aku ko ngoy may karajad hari Sabtu tu may aku sambayang kangko. Nu agama nu kasya SDA. Hiti na pod ay company iti na pod penjaga store dahay nga SDA. May siya karajad hari Sabtu kasya. SDA siya nga may siya karajad hari Sabtu ka. Kadada ako din. Ay nakorangod di boras siya. Kadi kagud di tanduan do. Kalau kau mau alim sangat, kamu tisyo. Kalau kau mau alim sangat, aduh, paderi ka. Kanusyo tiho. Nga suma pidaginawo nga ay lan kuid ay si kadudukan ko dihirikin na yun anid tu ginawo ino padadi pasimbaran ko ham iti na patulun dat kamayan dat mumang alimum kani ka ilo na to nga pado o nga paderi o insana na patulun nga berhak dat alim aguangan dat tulun ng kinarahingan iba dadi dit poborosan ko dadi nga sangalay no padi kadada ako di yat tinapohong anuan tiat udat tadaw mantad bay no sakira na po dat ay tumilambus kad sumuang hiti rumikat kad hitid hari Rabu tarikot tu hari Isnin nagihad di minem hari Rabu anuan tiat timpa hari Rabu papailah kad moy ka kaamo manalifon ka lah kasya sakira pat abayaan ka murumikot sa inan ti borang potadon. Jadi ay lan to kanon dad antakan did hopo dagi siya mo taon hitik kom hilad bandaraya kota Kinabalu nga ay sa po atutunudan ay sa atututunan dawlo naging na may pingkarosok ko magihumbat tempat practical kamundat bobos na o sananggot ay numaan dagi di politeknik uhupay magihumbat tiyanan na latihan mo. Jadi hubung ako hit guru kelas tangguhan ko padi dahat tid latihan tu ako padi nakoy humbadat tempat praktikal kangko. Nu masaalan dat tempat praktikal nu kasyam may kundi poilod ako gya ko ngayon hari Sabtu hom magihum ako padid suwayla kangko. Jadi isu angga timpudi ato koy ilo ni kamoyan kud ay koyonon di bobosot otuong mogihum di tiyonon the practical mimpanaw may pingkarawhot susah mo ti oy ay dadi ilandat nakapingusok tamo didi ko
gisom na pod di naririkot kumini pagihumom. Nakumbal nga kuno bini kumbal nga kumini suang isa kayunan hingga taden no kasyem mantada ko politeknik lohowo nga si tambalut daw pakaraja diri sini 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 ini budak politeknik mano ko dadi di lo tumbuk kay di ini budak politeknik kasyo pakuan na po nga harohit it sangin sikul di lang politeknik kat minay pa gitu tumbok gid sangin karaja nga diri mano ko dadi kago di lo di tumbok kay nga katutun ako di tulon ni di kangko katutun ako di tulon ni di iyalo ngay bori kangko ako ko geng no yala kaya isuway na yala di kat kayla iya di na ko boboy man yala di iya dadi di mumang dadi dohod naretano politeknik budak politeknik ka mingkoray hum di hom hingga tianan so di tay hum ina po di hitabang ko tiso nga nakahubong di siya di kaumpinan na po nangid hilod tenom bah pagihumanda hitila kasyo jadi haradit songulo na sina ina pa di sina idi nga haro workshop di siya tulungan po suang hilot lah jadi ongoy kuno di daftar hilod ihirid workshop sina sambulan na kuno di nakalambati practical sambulan tu ay dalan nagyad minangada edit Pionex Engineering ₱5 mo tidak gaji siya di sangadaw ilawn mo ribo ina pa di ihirid don sina dila tanom nga so di ho gaji sa ilawn nga papakan ni siya pitangadaw lah iri na pa nakailawn ni siya sayra do nakorikot tahilo nga agumo pakago cabaran kamundot purimanan kud nasib malang po ti kapasyan itid katuo ngono po awayaan data purimanan ko sa lined da 5 tulan hari kasanangan hari kanawahon hari katuongon nga nalimpupusan ni badi bo puji Tuhan tu nakai di dat practical sa lined dat 5 tulan bebas da hari Sabat simbayan hari Sabat nga di ongoy kakaraja mantad ko kinasaduo ipadihit sikulan no politeknik nga di amatu di ala di kaupo da may round doho tu inapit kaumbalutan da suswayam untung nga kau tidak kana round tu saduan matu jadi sadu yanda tidi wagi hilo tanom ako'y kumbalan ni Rono dat ay guru kelas tay kay wakil jabatan demi nirikot da hilo iri nohot pengalaman na tao ko kawayat ti kamundo katuongon sayra no pa di dat oretan ko dihit right ka hari Sabat haro na tambalut teman ko seritay haro na patulun dat tu kagyad dit itanduan do dihom harohot penjaga store dahay nga kumarajay man siya harianam ka SDA mo ti siya ka nga kaditambalutom kagun pod haro mo boros sa tiad dihom okon ko SDA hino kantos siya okon ko SDA hino haro na po mo boros tiadim okon ko SDA hino kanto kasyo nakuro
tu SDA na pa'y sindom, ay siya kumarajad harianam. Iya di panimbar kasyo bo. Jadi nu napakahit it nuri karait tet kunan na sebagai sangulo na Adventist, anu na tanudan nga, kani ka SDA ri kanto kasyo. Miagal ko iti pangakan-ngakan. Pangakan-ngakan dati, harana pamuhot, ay SDA muti siya di nga mga kantang kuyo kan po akon ko SDA na to SDA na po siya nga ay siya mga kan ka ya di ka kasimbar ka siya ompeng ka na gid niagal ko ikampung dati ikayanan dati sendiri kagumuan itit ay anggota jemaat dati iti mamulakan dati det niagal po lodong kagumuan ako basanan mo panginginom diolo paninigup diolo haro nung nakapemuhat tat ay Adventist kayo lo di kamuhat dia. Pengkuro. Mano borosat iya kamu. Tu sekira napod. Iya kanu nga nakura tu mo ginuma ko ilo mo nigup ngai. Pangangakan nga iyo. Nga sekira amu kanu nga mati uhota iya ledim tok ay asandat-sandatan det SDA mo ti hay ka. Nga intangan no naman di status nga karwo li ginawa sumono bo. Status no pondohom papimpos na ditakanon dat it pagaduhan papimpos na di Moses nga ay mo ti mandat akon ko Adventist ki nga iya di panimbar ka di tambalot lah harana pa imuhatam akon ka Adventist siya di ka Adventist pa siya di akon ko iya di pangangakan ka iya di panimbar itambalot mo ki bah jadi tubayan ko dat monikid no pada titinga harana pati kamondat nawayaan datid ikoposyon isuang ko katuongon hiri no matimuhot ta ginawa dati dat ay hinggo di kinorohingan ka iho nga ako nun kuid antakan na pa di magihum ako tiyan na practically di hom muhat mambayang sambayang hinggo di kinorohingan itid ay monghup doho kano ginawa ko sekira na po monghup ko pahom nakuradan di manager di ba okay kau 5 hari sejak pergi praktikal lah iya dadi dito sa roko nga yolo nga kulam nu kapya kabungaw di praktikal kana di hiriham daid akon ko pay anda salah praktikal yolo 5 hari sajalah pun tiada masalah kalagi ya iya dadi di isuang ginawa nga ikamoy dat ikatuongon nabari mo to kay ilanam pay kukura panghakan da kinorohing mantadet ay no koin sadu dot gisam bohil anom napadihit nawayaan ko diri nga nakakurusus didit iri korohian kuman kuno pakorohian nga mekanik ko karita tu inapagayit engineering dingit iri no hit mamuhusil da tanga bosi ngai ako idagya arahian dit kurus dia nga asan ang ilo jadi seran po din no kongit tanom nga ina po dihit ay kuruso sa nga pot kapiad iri ni korohian iri na dahit sinikulan dat ipentapot automotive
Aya, aduh misot la YouTube euy, tingkod ge, ikatuongon, ikatuongon. Oke, Om, sekiranya pod ngondati pod topiko iti komundet kotuongon. Montok kot pananud da kinorohingan di timpu nakatalib. Iso na pakapagalan dati ngamiagal di Yusuf. O ilahan dati Yusuf no pohom. Karatan po di kawinan di siyo. Pinatam po di pinadagang po korikot hilad di Potifar. Tanda sayo po may pangunsamanggi sawo daw. Ilo po kagoy siyo. Di kumakinorohingan. Nga ina po inawayaan di siyo. Haron na po. O kita datid ikatuongon. Gumo po hit o kita datid miagalid di. Miagal ko tub sendiri. Inoroy tandet no kunan dot kinorohingan sendiri isyo na ibobosat satia ay so nakagal dot miagal di siyo kosomok umar nga sangkuro ko inggoritan ko posiyon di siyo. Ang pendingon na dat ulay hilapan baru. Miagal ko Stefanus. Sangkuro kosomok siya kumakinorohingan. Nga ino pa'y komposiyon di siyom nakawaya do katuongon. Bahkan nagisam wa kapatayon. Muho ka ginawa datid hinggo di kinorohingan datid di ka. Kano pa dihitihom? Saya taguan do bayangan maut nga hini kinorohingan numiyampay dati. Ino pahit tatamong gisiyo kumadati nga haroy kasari. Nga dati no padadi ti tasarom ino pay tikalanon nga ti bus no po aiso no komundat alamo lamo aiso ni komando okikip aiso ni komundat lumuyud o pengkuro. Iyo nga iyo dito saro ko. Nga nuno na poit naway andati o kito takan po dihom na poit nidi nga umakasat miagal iti pamogunan mo rumiko tanda pukulanam tumuang nundo nga sorohon no dati dat tumuang pati lang bus pamagunan pukuli masita nga nando nga sahut nando numaaw dando anaaw na di paingka nagi kadaw ti kaposian dati isuanggot ay karohanian kawaya takopiad sangkuro pia katuongon da opuri manan dati nga sorohon no dati dat ino pa'y kanahon nga rumiko ti kasari mimbulay kasari osor ko gadi hit ay ikal ko di tahun 99 mantad ko no korikot did hilot tanom practically dim hari Sabat o simbayan hilot batu apar sambayangan hilo nakarubad nakoin tutun nakoin somok kumakaluarga di the kaliun kain tutun dito nga anggota jemati lom tukom aransak ned pelayanan da antakan dia puji Tuhan harun pohot ay kanawahon dat awayaan orikot dati siradet haro ketetapan dati montokot gumirot tumanud kumakinorohingan hali piad ino poit tiono ni dinga otuong kotompurosi
nga sorohon na dati det inopohit kasunsudan dati nga kanawahon. Halipiad kawaya ketika mun kapatayon. Nga ilahan dati det itikaw kapatayon nga okon ko ahampakan da di haro kagu ho katungagan mun tokot kapatayon dati. Halipiad kawaya ketika mun kapatayon. Ailan dati da kinarahingan nahi mongigit kuci det ay katungagan. Apatay ito kopya. Kaduho na tawayaan nga sayran ori kata timpu tungagon to kay kasari. Ina panday bobos sat poda si dati diti nanti matay na ba? Nunu iti na matay poda kapya dati. Sumakit matay na to saraw. Lumuhing matay to saraw to ko. Ilo ni poda si dati. Nga nailan dati iti kapatayin nga okoni ko katuangan da pay ngampus. Okon ko asilid isoot kalimpupusan dit ay no kadaw kasunsudon. Nga ilo kadaw nga nala idi Yesus sendiri. Hantakan dat natungagi siyo rumikot giduli dahilad kerajaan sorga. Ang napod kitab Mazmur iti nga papakita dat iso o kantakan da hinggad ino pa'y kinarahingan nga paparikot at panginsasamadan di aralom kumatulun-tulun di isuanggat painggoritan di agat. Ilo na pakamoy da sinjata kakamot isuanggat inoraitan nilo nga iso o kapagalan dat kuasa omnogi kotondo kinarahingan. Miampay da kakamot idi inapahit mamimiara teka mamagompi da ang kambing ga timpu di nakatalib nga kanu hilad mangintirong omnogi mangahak idit kambing-kambing ngay diolo moy do kain sadu madet nuna pahit suang talun di mamirag teko may pangakan. Miampay nagi dat kakamot idi nga kanu mangahak idit pipiaraon lo dat amu apalid ang patilambus isuang tinimungan di Tagayo. Kinarahingan isiyohit tamang dati mangahak dati isiya nagiit papaintalanggat lansanon nagi tinsasamod kumadati sayrad iati na po nga patilambus takod ipangahakan dat kinarahingan. Tumudhara ko kausan dat makinarahingan matad no dat tako kapuriman do hinisiyo mangahak dati nga tapom hindi na pa'y kinarahingan idi nga iati nagiit timpu-timpu dati kapuriman dat ay paingkuro ng kupanghakan da kinarahingan. Nga tapon to kapihom hina no pakasari siyo. Hino kasari ang patilambus siyo dat miampay dati. Jadi iswang dat tindalanon na kapasiyan dati halipiad agumo o katuwangon nga tilambus ta konad gumirat kumakinarahingan tu ay laan dati dat itino pakamon da katuwangon da kapasiyan am tumalib. Akan kapatilambus at ikatuwangan tako. Tumalib iti katuwangan ikalansanan dat inapahit katuwangan idi nga akan ka mamonsay dati dat ay minsado kumakinarahingan nga patilambus ta kadad agirot. Paingkuran pa'y abantalan o sunsudan dati nga kada tako na dat lumumok. Kada na lumuhay katumbayaan dati nga sorohon na dati dat kinarahingan kasari isiyo no hit miampay dati isiyo na bantugon dati isiyo no hit kahanud papaintalang nga kanawahon nagi mangahak dati
tumagwang ganun na pakantakandat iti pamagunan. Porikoton dati pasunudan dati kumakinurahingan nununo pay katuongon da iswang kapasyan dati maya da sambayang dati muni kita daw ailan dati dat ay manhak isyo dat sisimbar tumanud dat korohian da kinorohingan hinggad ailan disiyad hinggay ralan da apatut da tagwangan dati. Magisusuay patapurimana Torili mo Luto sinuan Kadakatong Haruson lihon Haruson lihon No ditambalon Yesus kasasarit koromong Soko ira sinano kadang koto Yesus nusong bihon. Ano sumayang tako? Kinarahingan isong kerajaan sorga konsikaw dat kaswaban iti nakano kagwe hay dat nakapagyampay maya kaisisan dat mangimbulay di boros-boros ang pangahakan no. Nailaan naratian dahay dat nununo pa kanta-kanti pumagunan nga isiriba kasari no yahay da pangintangan no. Amo kapapolagos dahay sayra dat kawaya ihay nununo pa kantakan katuongon isuang nakapasyan dahay. Ano ay nahay ginaw di ogirot tupay kuran no pa awayan dahay nga patilambo sihat ogirot kumadia tumano dihay panghakan paingkuroh na po rikoton katutukon nga tumbayan head iya ni manahakot panghakan kasunsudan dit o sanong miyantok na karahyan. Haratim po dahay kumahus nagi asindualan nga tumbayan ni hadat irinadahi kasiwatan dahay alumisot popombangan popondara kapasiyan dahay moidat ogirot dahom kopientok dadi karahyan Tuhan. Ampunan nakalamukan dahay amay ni hay uhupay mantadet ay kaboboyuhan dahay sebagai sangulo na tulun it akuri nagi aribaw o karikoton anu dahay mamagampot. Kung sikaw da pantamangan sa naro tadaw da bayno suang katinalanon nagi buru-buruan dahay gisam mo kapiruba kagwe haydat isuang kabaktian kaswabon na suwab. Tinasamayang dahay suang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw di na pagyampayan dati, hinako po kapiruba to kakagod kaswabon na suwab.